Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami sa ingdarana wa gusulang wano prautan sa giyang kai video. Panginitan si Allah subhanahu wa ta'ala tatap niya kita no suturuan na gusto ka pipiya ginawa sa giyang kaya dunia na ayamala na pakasulitan na si kusurga. Uriananan na ayan niyang bagantano sa makampata usayan na may pantag sa giyang kaya tigtano kapariba. Sabab ko madakal ko mga bangsa tano piyanganiran mausay tano sa mabuba. Wanto na ikukuman agyang kaya kapriba. Nagwanto na mga kadustaan. Madadalam sa agyang kaya kapriba. Di na mga kabinasaan. Na gina ni sabab maapumagpadatano sa agyang kaya oras. Para kabagantano sa makam pataguguda na giyang kaya kapriba. Paganayron mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala na tangkadin tano sa ginawa tano agama tano agama Islam na agama akumpleto agama daan lagi dia na ipagintaw sa giyang kaya dunia sulangwan o kamapian tano o di na ipakapiat tano sa giyang kaya kibabetug tano sa kaya dunia na din na barkatanurun pindilunganan wagamatan wagama Islam. Benar kita udah sugun. Na sulangwan mambu dapat pekabinasar kita no. Sagiang kaya kibabetug tano sang kaya dunia na ayamala na sisalungan na mauri na paler kita no pia magusayo wagamatan agama Islam. Yuti sabab agyang kaya kapriba na pada isa bendingan ada denderenun wagamatan agama Islam sabab sa madadalam si so kamapiaan o muslim kukibabatugan sang kaya dunia na ayamala na sa alungan na mauri amay kapananggilaan yan agyang kaya kapriba na umambu di pananggila yung muslim agyang kaya kapriba nandudun so kabinasaan sang kaya dunia na ayamala na si isa alungan na mauri. Yuti sabab paganaya kenal tano sa giyang kaya kapriba na anto na una ni peter una kapriba. Why? Aya peter una kapriba mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala na giyanan so anto na iniba na kapsubrae sa giyang kuto siyay ay baratyan na pa ma na kuminwa karakan sa sawati na sambi nga sawati aguisa. Oy. Gina ni isa apa man na marayag apa man na buntala kapriba. Udi na yakalalamitan ro naka 5-6. Oy. Atigtan no ka 5-6. Gid naman pangginan na madakal abuntal o kapriba sa giyang kaya masataniman to di kayo nang kausabagi. Uy, sabab sa giyang kuto pamana na miya ka dakal lagyang kuto mga ukit di ka pa kakukuha sa munpaat o mga tao na naigira ada kay mo lang na pagkaulog sa giyang kuto anton iniba na kapriba. Nagyang ka na nakapriba, nakiyaw pa katananan si ikulo mga Muslim. Why? Sa emalag na haramanan, kaayad na miya kaharamun na sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga loytanong sa sabuid kong mga ayat, kung mga hadith, makatuturo sa giyang kanan, kinisa pa rin sa giyang kanan akapriba. Paganaron nagyang kutakatir Allah subhanahu wa ta'ala tina ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ama nagyang nakatir Allah na tiyawag tanon yan amya maratyaya sa tinahay sa kanwa amya maratyaya na baga kanyo tapalakan niyo so kapriba amay kas kanun dati tukan mamia marate ya
Amay ka dinyo nang gulaulaan kaya malag na dinyo igenda kagiyan ka na nakapriba na kukumatya wag yuwaridu so wallahu ta'ala agusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilani man ang utapaman nakasakitan ka na nakapriba. Apaman na tiya lawan tanu wallah amay kasakano na titukan wa miyamaratya ya natarag ni wag yan ka na nakapriba. Na udin niyo na niterg na kukumatya wag yuwaridu so wallahu ta'ala agusu sugu iyan. Apaman na baed tao at tawag niya na ridu sa Allah, tawag niya na ridu sa Rasulullah, apaman na bapen kaku amapya sang kaya dunia na malanas alungan na mauri. Iti sabab pananggilaan tanu wag yang kaiya kapriba. Pada penami aloy nagyang utakatir Allah Subhanahu wa ta'ala amatas sa suratul Baqarah agyang kuto ya ayu alladhina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله إلى آخر الآية. يعني نقدر الله سبحانه وتعالى ننا piyagusay na nagyang kuto pamana mambebetado mga tao mga paririba pamana tantud na marata betadagyang kanana mga paririba kasi ini saya na wallah subhanahu wa ta'ala si kum mga syaitan nuwaya malang nagyang kuto mga syaitan na aron siran ini ibarat wallah subhanahu wa ta'ala agyang kanana pamana mga tao mga paririba oy na tanto pamana na pihak kasakitan wallah subhanahu wa ta'ala agiyang kanan pamana kinisapar niyan sa agiyang kanan nakapriba so pamana na pihak kailutan wagamatan wagama Islam sabab sa pamana na tantud no pamaamala akebinasaanan si iku kapapagintaw mga Muslim nagusi ko kapapagingadiran amay ka makadaya mangunagiyang kaya kapriba. Siku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isamya alu nagyang kuto hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atin ijtanibu sab'ul mawbiqat pananggila ini wati Rasulullah agyang kaiya pito pemakabinasa mga ala-adusa oy malag na piyaki pananggila ni Rasulullah agyang kanan apito pemaka binasa mga ala-adusa na pedun lagi yang kutoa tigina wa aklur riba padsang kuta pito inali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yang kutoa kakan sa piribaan amalag na ini itong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukakan sa piribaan na pedanan ko mga ala-adusa oy pedanan ko mga ala-adusa. Ada pernah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang kutua ini pamaninta yan lagi yang kutua pekan sari bagi yang datiyana la'an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana akilur riba. Pemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pekan sapi riba. Malagna ini deda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pekan sapi ribaan. Ada mana hadis yakin ya Hanzalah yakin Abdullah bin Hanzalah Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina dirhamun min riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zina. Yang kaya hadis yakin ya Abdullah bin Hanzalah atigina tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso salada dirham wa salada dirham akan tawa pun sa piribaan oy na akatawan ni lagi uto na piribaan katawan ni lagi uto na haram na mas mapened agiang kuto salad dirham piribaan diswa agiang kamanuto na miyaka 30 gunam ka makasina mal nagiang kuto salad dirham salad akeneka riba umsa riba nama peneduto oy mala apa mana kadustaan uto diso ay malag na miya ka 30 agunum makasina
Subhanallah, pamana titud na mapened agiang kaya kadustaan sa agiang kaya kapriban. Mga bangsami, ikalaktan wa kisu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ditano bukas sana agiang kaya dunia. Ditano bukas sana an sukelabatan sa agiang kanan akapriba. Kamataan piyakatan na Allah subhanahu wa ta'ala. Pagilangan niyan agiang kanan ariba. Pagilangan niyan. Sa udi ba malag na punggulalan sa makabinasar kabin na kepakaya da kabarakatan malag na gupo na tamuk ka na piribaan nagyang ko ta kapagilangon wallah subhanahu wa ta'ala na kepakaya ay buntalian na sa paganay na pagkatamu-tamukan baka pembalikan sa mga apartment maaptrakan sa mga ala ugi na kepakaya ay kaurian rekana magnu deka sa kaluluwa tiya Ikadua buntal kakudais pamana kapagilang wallah sagiang kanan tamu ka piribaan na kepakaya kedan sa kabarakat saya malag na sumanga wata aka di nga di pagperna kagiya ka manuto na piribaan na kepakay ada atunda saniran nami tempara kira nagyang kotorarang ito Allah subhanahu wa ta'ala udina masugat akan watiuba na ayabu agalibakiyo sa akira gawin nakapamagispital di na manay mga tiwa wallah subhanahu wa ta'ala gina ni kialo yun mga ulama sa giyang kutuwa pamana akatir wallah subhanahu wa ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat lagna pagilangan wallah pagantir na wallah so riba so tamu ka piribaan na aya paguyagan wallah na giyang kutuwa pama na tamuk halal apamana miukit sa halal akan degang Naginan sabab pananggilaan tanu agiang kaiya kapriba katitud na iya masakit ini saparu agama tanu agama Islam. Pada penakarag nagiang kaya kapriba. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagiang kutu hadis yakin ya samura amatas hadis. Apianu tulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiang kuta miya kay sa agagawi na tuturugan na siyong Jibril. Na piyako no to Jibril kapiyaki ilen yan nagiang kuto ang mga pitibarangan asiksa sa sagiang kuto ang mga tao. Pitibarangan ang mga siksa. Pada miya ilay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagiang kuto piyamaki ilay no Jibril nagiang kuto ang mama adipi usarugu si kunara ka jahannam. Ay malag na adipi usarugu. Na ini sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Jibril agiang ko ta pitibarangan ang mga siksa milay niyan na kagiya ko kuan makaw masagiang ko to milay niya na tunay ni ba na di pigo sa rugo agiang ko ta tigo Jibril wa amma alladhi ra'aita fi nahri dam fadhaka akilur riba yep mana tigo Jibril agiang ko to milay ka di pigo sa agiang ko to rugo nagi to sa mga tawa peken sa piribaan. La ilaha illallah pamana ikalaktan wag yang kapriba katitud sa iyang masakit kagya ka manuto na madadalamun asiksa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami anton ono ni mga kuan kabinasaan madadalam sang kaya kapriba amal na gupug yang kaya kapriba na makadayamang si kumadaklat si kukapuging na titud na iya pagkabinasa, titud na iya pagkaantayor. Na paganaya kabinasaan, madadalam sa giyang kaya pama nakapriba, na giyang kutuwa kapkalalim hangka si ikutambok o pagaring ka. Palalim man nakaso pagaring ka, akaragnan. Ay malag na inuro ka panakimiyaga pasot ako karagnan. Na danga bukaw gupi kakagiya ka man ito na bangad ninumanan swawida akalyan. Tunay ni ba nagupunay makadayamang si kukapagingad natang na kergnan sa mga miskin sabab sa giyang kuta da kapasaniran kapalay din kagya ka manuto na riba kagya ka manuto na ipupunabangkiran ng mga ginawairan mga lulutiran na nagyang kuto lagi duto na pagkinakad nagyang kuto tamo ko pagaring ka sa pamana miukit sa tunay ni ba na kapanganiya. Ikadua kabinasaan na akiyo nga agiang kaya kapriba gupo na imakadaya makukapagingad na nauman isa na din panggalabak sa kapakapanukat yan sa halal mapiapan malong kerasay
kaayad na sina ne nagyang kutuwa kapriba ben sa sandengan na natigin na ne wasupira kana pegetu uai na di pun na benar so tau sa kapakasukaten sa halal kaagia sa sana ne nagyang kutuwa pamana niya di kapamagay sa 5-6 na nagibo ka sa sandeng yan sa wala na tinanay no ako to supira akan ro ki pulano na napegetu api abakon sa sandeng na nagupuon makadayamang ko ingedagi yang kailagi de yang mga tao di pening kawiyagan pia-pia kasianaan niya nagyang kutua di niya dikatuboy kung mga pagarinian ang mga Muslim na titud na iya pama na mala akagya kamanuto na kabinasaan uway isa pa na pamana ko nga agyang kaiya kapriba marata ako nga niyan nagyang kutua miya din nakisuka pamagalba uway gupuon makade mga agyang kaya kapriba na miya din suka pamagalba uway di din na kakeelba o kawasa si iko kagya kamanuto na miskin kaayad na inikidi niya nun na banid na ki pamana inilebeng sa bayadan so malag na lulutian o di na ginawa niya na miskin na pamana miya pukas tanus iko kakwasa balas miya pukas tanus agyang kutua pamana mapya kanduduluna pamana ayap patut na sikwa gamataw na agama Islam na saka akaluluagan na pinabantabangan na kaso pagaring akararaganan nagyang kaya kapriba na di kaknabang katiyabangan so pagaring kakararaganan kabangad kagya kamanuto na leon sana nagyang kuto andun ni ba nakapaka ndeda mara akalian uway na gina ni sabab kinisa pa rin si agama Islam katitud na iyo pamana pagkabinas ako kapangingad nagu pamana tanto wa makapendemar so pagtaw aya muri puriya pamana masakit o din na margen marata ay pagungagiang kaya kapriba nagyang kutuwa pama na suwari sa mga miskin uway suwari sa mga miskin na pendakala din so miskin ko ingad gupo na gyang kaya kapriba na mamunda sa isiko derpa na pendakala din sa mga miskin uway pendakala din sa mga tao mga kalimulimo nagupundakal so miskin ko ingad na pendakala din so kagya kamanuto na marata ilalag pendakal jupo manekaw pendakal sa mga huldapir kagya pamana amay kada ka kanutaw na kitiglan sa ginawa niyan uway so tigo Tagalog kapit sa patalim uway amala amay kadid nagkakanutaw gusto pamilya niya nananakuan apian to na kita kapakasukaten sa melunudin na pumulaw lang niya gi na mga rarata ini rarad o to na ba na kapriba amay kapamana mawiyaga isi ko mga darpatan uway na liusampan na mialuitan wag yang kuto mga kasiksaan apaman nakarga na gyang kaya kapriba salada dirham salada bu piriba nakanaka na paman na mas mapeneda siksa uto adiso miya ka 30 agunam makazina oy na nauman nakarwa sa kaapekeun sa piribaan na si ka dipakapelang miya sa gyang kuto rugu si ko naraka jahannam oy na dingare na nikel ko repan Allah subhanahu wa ta'ala Uriana na aya muripuri pagusen tanusin anto na ikibulong tanusang kaya kapriba anto na kakebulungi sa giyang kaya kapriba paganay ukit kakebulungi si manguripan Allah subhanahu wa ta'ala na maadrak tanu agiyang kutuwa al-qardul hasan amalagna mawiyag si iku mga kawas sa agiyang kutuwa kapagutang sa upamana na aya buat tuntut yan agiyang kutuwa balas Allah subhanahu wa ta'ala sa saka akawasa nagyang kutuwa kapugutang yung kasi kutawa kararganan sa dingaw pamana pitubuan kapamana aya buat hadap kaun nagyang kutuwa balas Allah subhanahu wa ta'ala kalo na uba kaluwag yagyang kutuwa tao apamana kami miskinan na isanan pamana kibulong tan sa gyang kaya kapriba ambaw yager kita wagyang kanan agagaw sa iku mga miskin so mga kawasa na pagutangan niran agyang kutuwa mga tao kikaragnan sa aya buariya tuntutiran nagyang kutuwa balas Allah subhanahu wa ta'ala yang kutakatir Allah subhanahu wa ta'ala at tigyan man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira pamana miya kalala ibalas agyang kana nakapamagutang sa emalagna dai segian oy aya buat tuntutakan na balas si Allah subhanahu wa ta'ala katimbang nga aya piagutangan akan na suwalla kaso di nga di kapagutangi si mga muslim aki kararaganan
ang mga pamilya wallah na timba nga ay nga di pagutangan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utakatir wallah biyatiyatan at tigyan na sadin sa tao. Pagutangan yan sa Allah sa utang mapia. Ay malag na yang kutua did na banyanun pipikirn guna arwar kubala sa Allah subhanahu wa ta'ala na fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira na petak-takapnun wallah subhanahu wa ta'ala agiyang kutua balas nagupetak-takapnun wallah subhanahu wa ta'ala agiyang kutua tamukian inu ngari dia terima agiyang kai imbayad ka wallah subhanahu wa ta'ala amay ka pamanasaka na di ka di mamagutang sa agiyang manutuna da isagiyan na kati iya pipramisan ka wallah subhanahu wa ta'ala sa ayam alag na petak-tak penera kasubalasian nagu petak-tak penera kagiang kutuan tunan ibana tamuk ka ikadua ukit kakebulung isagiang kaya kapriba nagiang kutua maad nagiang kutua at-ta'awun maad nagiang kutua kooperatif udi na kapang magugupa cooperation ay malagna kailangan na sumaging sa kapaguluan niron mga dato gusto mga ulama na di siran di makapaluluba sa mga ukit ande manay maad nagyang kuto ka pa magugupa kaan maaw nagyang kuto pa ma an kagenek nagyang kuto ka priba upama na lagi do pa mo mga taribasok na upama kapked nagyang kuto ka pa magugupa giya nga mga pagaritan ng mga taribasok na pagutangatan sila sa templa sa dead na sigiyan uway nanana isaw to pa man nakakebulong isa gyang kutuan to niba nana awid akal udi na madantan wa kisa saktan wa mga kawas ang mga muslim na tumimutan sa Perak so mga bangsa tanwa di manandes ang kaya mga paunsyap na pagutangan tanu serang ang sina di ke ulug sa gyang kaya kapriba oy na lagi danan so pamana sokap ke udi ka pa magugupa yang kuta cooperation udi na kooperatif udi na gyang kuta ta'awun at tigu bahasa Arab na isanan akakebulungi si kukapriba san kung dulun-dulunan o mga tunay niba na mga muslim ikatalawa kibulong sa giyang kanan akapriba na giyang kutuwa kapikira kawasa sa giyang kutuwa lulutian ginawain yan amyaga pason amya kautangon nakagya di pakabayad ka pamanan na kapakaya dapan kagya kamanuto na lebudawal lagi yang utak pakabayad yan na begini na kisah lugar sa paman napakaakulan yan din yang pasti kagya kamanuto na sketi way giyang kutuwa pamana tigu basara ba inzarul mu'sir ay malagna nayawang kay kaluwagan siya kiuta makautang nananagung nga bupa kabayada di nga kagya kamanuto na pelupita sabay pelupit kau nagyang kutuwa riba sa tiga na kaya kagida ka makabidi mato na magisagapira kakarakanan way na gupun maad kung mga tawag yung kanan tunay ba na begiran sa lugar suki pa ka utangkiran adira na malagnat pakaisag nagyang kutuwa utang na isa na pa maakibulong sa giyang kanan anto na ba nakapupakadaya mga kapriba gitu sabab pa Allah subhanahu wa ta'ala na ayapitiro yan natin na wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ay malag na Allah subhanahu wa ta'ala piyang mo yatan tanon yan piyang mo yatan yan so mga kawasa anak ipakautangkiran sa tigiyan na nayawan ni kaluwagan siran na gunu siran bupa kabayada oy na giyang kutuwa pa mana kana nayawan ka sa giyang kutuwa tao makauutangar ka sa kaluwagan na enya kapakabayad na kanabar ka tukay lang oy katama sa katatagu giyang kutuwa pirak ka sa giyang kutuwa tao di pa kabayad ka kaya ka manuto na dideng kaluwagi na pakisurat dinuto wa sadaka ay malag na bagian naka tao pamana kipira sa giyang kutuwa pera ko din tamok mauutang giyang kutuwa pamana miskin na pamana giyan na isanan kibulong sa giyang kai kapakasasagad o mga muslim sa margan sa giyang kai dita no maulog sa giyang kaya kapriba orenanan mga bangsa ko na pangintano si Allah subhanahu wa ta'ala makapamagugupatano sa pamana kita pala kagiyang kaya kapriba way uman isa na nakesangan yan way so mga dato na siapa ni waki so mga ingediyo ranan niyo so kapriba si kumanga ingediyo amay kaad na katawan niyo o pamana na mga padegang o di na mga alay tamo kabayran kagya kamanoto na bieloy business sila nagyang kaya ka 5-6
narna ni usiran kamata na pamana na kebinasa su inged kaun ta kabasatan no agupo na kindakal so misking ku inged na pendakal su mga kriminal way pendakal su talibuno pendakal su mga teko pendakal su sabab sagyang uto pamana karg mo kawayagan way na isa na no pa makakernanan saktano mga ulama na ayar katano na pamagusayin tano agyang kaya kapriba si ku mga seminar si ku mga masjid pamagusayin tanoy karag nagyang kaya kapriba kini sapar nun wagamatan wagama Islam pamagusayin tano agyang kuto pamana mga siksa agu mga dusa karag nagyang kaya pamana kapriba kakalo-kalo na nagyang kuto tao pamana pekenegyan nagyang kuto kasakit agyang kaya kapriba kala adusa agyang kaya kapriba kala asiksa agyang kaya kapriba na ikalakyan sa Allah subhanahu wa ta'ala na makagenak kaya kamanutan ng riba balasan tano wallah sama pia sagyang kaya makampet kaya pamagusaya tano sagyang kaya kapriba mata sayaw sayan ugay na ayabo ino say tano nagyang kutuwa dapat sa akal malabuda ka kisabutiron o mga bangsa tano pangintano ko Allah subhanahu wa ta'ala at tatap niyan kita no suturuan sa si tano dumapos si iko kasusuat kita no Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.